Anya laki din! Sonya, anya ka di man timang ko asayang gusang. Anya mananday taya. Asika kanumot agiwarwaras itisan apod no adamag. Anya, nakangagam ka di iti kasta. Asino man ang tinangibaga. Ibagam man ta si Pangulak de tatao. Unay kamaten, Sonya. Chismosa ka natangsit ka ah. Na. Apay nga imbagam alupos ni Brando nga asawa ni Sisa akanakam. Kat anya kumatimadi iti dayta, kat pudumag, iso asaan nga agsikog ni Sisa, gaputa lupos ka nga raw ti asawa na, mano atawandan anagdandan na. Ay, una yun aya. Apay nga ta si kapay lang tinagbaling nga asawak. Saan amaw awatan ti ugalim? Apay, Sonya, awang ka din nababate apa nagbaingking ka ha? Anya? Ngam apay payla damagag. Katropang payla ka makitkitan nga awan ti babain mo. Anya? Ay, sa dino ka di manan ti papanam lira. Agungot ka manan nanang. Anya ka kadi anya. Ungot ka lang ungot. Isa ang kayat ni tatang ti mapan agtrabaho. Gaputan na ungot ka. Anya ti konam lira Saan kayo pa'y gayam anaungot? Tulang kayo pa'y. Ay, una yan. Alakit din. Mapan kan iti kayat mo apapanan. Saan atilay bagbagam? Sige nanang, rumwarak nga rudan. Ngam ilutwan nyo ni tatang Amangan no agungot tumanan no sumangpat kat awanti kanan na. Kahit si kangay, apay asaan mo nga ilutwan kat tatang mo dayjay. Kut, si kangarod ti darling na. Saan aya anagsin na pata kayo, nga agin nayat kayo uray rigat kan ginawa. Sige, mapanakon. Na, mala, pumanaw ka kidain. Ay na, malagip kula ka ngarod ti panagsalami iti sweet dance iti kasarme. Ay na, nagmayat ka manan ti agsala iti sweet dance. Ang dodmatan ti asawa kita. Agat linget akan ayon. No saan alingit, agat mirasol matan. Sa bagay, maawatak matkit di Anya ngay nga raw kat manalon mat ti asawa. Naimbag nga oras yon, Sonya. Gumatang kayo ka di. Saan? Umayak laang makiinistoryakan ka. Awan ngamin kat kaistoryak ijay balay may. Aya, apay nana, naparante anak kin asawa yo aya. Pimanaw mo't nilira. Di na mo't imbaga ti papanan na. Di mo't asawak, napanijay talon. Kasta ka di. Ay uwan, nadamag mo ka din, ti baro adamag. Ne? Anya ka di mananday ta adamag, aya, nana. May papan ka dagiti agasaw asisa ken brandaw. Amum kaday akanayon da kanu nga agapa. Gaputabasit kanaw tiyaw awat ni Brando a kwarta kini Sisa. Ay nana na Sonya, sana po no dayta. Gaputa sana kas dyan ni Sisa. Agpadadaan nagagat. Gaputa uray at dalang iti unag tibalay da ni Sisa at damit bukod na akwarta. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwarta na, no at dalaang iti unag tibalay da. Alaman? Ay na, kit no online siling ni Sisa nana. Nagado ti buyers na si ka. San akas ken ni Lyra nga anak iyo, ang makitangdan laang intun awanan ti paggatang na iti. Ay na, iskin pantasin na. Anya? Dagita ka diti yung bagbaga ni Nana Sonya kan ka, Mari Tumasa? Wan! Ay na, ngamimbaga ka sana puno, kit nagtal namutan. Saan na nagsasao? Nang runa idimbaga ka sa lamakitangdan ti anak na, no awanan ti paggatang na iti skin fantasy. Ay, unay mo yan ti Sonya. Imbes abagbagaan na kami aka-anakan na, kadagiti saan anasaya at ngar aramiden mi. Saan mat? Ta ichismis na kami kitin. Ay, wan nga rod sis.
Ngam saan yun ngay kan no? Ngamin, awan mo't lang ti maghanap na iti kinalaing na nga agparbo iti istorya. Sa bagay, Oh, kahit kumusta mo tinti online selling mo ngay? nasaya at natamat. Kaasi ti Apo, umad-adong matan dagiti customers ko. Ay na, nasaya at man nga ro, no kasta. Nang ro na ita abarmans. Ado lagi ti kayat na amang ti regalo ka lagi ti patpatagda iti biyag. Uwan nga ron, iso asapay la kuma. Taad dapat tinawadwad a pagpuunak. Tapno manayunan matan dagiti lako. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, sisa. Sa dino ka di tinaggapuam. Siyempre, napanakitang dan. Saan akasken ka, asumang sangpet laeng ti kwarta di tasaklot mo. Urayom laeng ti hintri ka ti asawam ken ka. Ha? Nagganas matibiyag mo, anya. Anya? Ay unay kamatan, Lira. Saan mo matapanunutan dagiti kayat mo nga ibaga? Sakbay nga isawang mo. Apay, nasakitan ka. Pudno mo ta. Gaputa saan kamot amakitang tangdan. Nagadal kang agpayso. Ngam saan mo mat anay-apply iti natalged at trabaho. Ngamin, online seller ka lang. Wan, online seller aklaang ita. No pa'y nagturpusak iti kinaabuga siya. Angam, naragsakak iti online selling. Gabuta at damot ti malalak o rekas kasano. Kan may isa, saan akayat ti asawak amabanugak iti husto? Ngamin, kayat na amaadaan kamin iti anak. Ha? Katsi ka, saan ka di nagpatingga kamot iti first year high school? Ingka nga ro dun agsapol iti panggadam anatalgad. Tapno may apply mo, tinaadal mo. Imbagagan ka dahi ni Lira, bakit? Wan lakay, katamam ka di. Awampay mo ti uray maysa nga imbaga na amanang kanya. Ala, may amlatan. May sapay kit di napaka-stressam dahi abanag. Sa anak mo't ama stress karagay jay abanag. Ngamin, awan lang kanyak dagita. Nasaya ta nga ron, kasta bakit? Ayaw nga, kumusta ti business mo? Okay lang ang lakay, awan parikot. Kanayon mo't nga i-pick up dagiti buyers ko dagiti orders ta. Nasaya at ano kasta? San ka di amarigatan unay? Saan mat? Sika ngay, kumusta mo ti barbaro a project yo? Nasaya at mo, bakit? Malmal pasan. Iso makainanak mo tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ngam saan mo kumaabaybay anti salunat mo ah? Well, bakit? Di ka mananagan. Gabuta ka na yun nga aganan na para kadata. Magibabain kayo talaga nga gina. Agpada kayo, ngawan babain nyo. Anya ka di man ti parikot mo, Tomas, ah? Wan nga ro tatang. Kasangsang petulaang. Ngamday tala agong ungar aramidin nyo. Tikunayo ka day, kasan ko anaamuan ti chismis mo kinitumasa, maipapan ka dagiti agasawa asisa ken brandaw. Katsi kamat Lira, nagalas dagiti bagbagam kinisisa. Di ka di mabaeng. Adayaw anasay-saya at ti panagbiagdangam itisika. Apay tatang. Pudnumat ngamin asumang sangput lang ti kwartana. Gaputa urayon na lang ti sweldo ti asawa na. Ay nalira, at iwan na ka anisisa, gaputa at dati online business na. Kan maysa, natural. Urayin na ti sweldo ti asawa na, ta asawa na kay ngaraw. Anya kumati bibiyang yaw kadakwada. Apay, pakpakanan nyo aya ida. Ah? Ay na, sakbay nga agsao kayo, may papan iti kaaro bayaw. Kitahan nyo mamabasit na magiyaw. Apay, diyo aya makita ti sitwasyon nyo. Siyak may timang bibiyag ka na kayo nga gina. Kaputa siyak na obra.
Idinto tadda kayo lang dito balay. Nalaing kayo pa nga ron agumatang ka nagiti produkto apang papudaw. Idinto ta awan mo ti ipikto na kada kayo. He! Anya! Ay, Tomas! Makitang danak mata. Unay siyang matatang. Wala, makitangdan kayo nga may nga aldaw wano duwang aldaw. Urayin nyo laang no at dati iayabda kada kayo. Atiw na kayo nga dayo ni Sisa. Gaputa ura at dalang ijabalay na. At dati pagkwartaan na. Tumata man iti may sabong na bukel, manang tumasa. Oh, ato yo. Nagyamanak. Nay! Apay ngay abukal ti si inyo, Brando. Awan ka din, di gatang yu itinaimas asidaan niyo. Ay, salmot nga iti kastante. Agsida kami mamut iti bukel. Makapauma ti kanayon alit yun. Ah, Nanason niya, anya ko manubukal lang ti ginatang ni Brando. Apay anya ti dagas na ngay dita. ay kwa, awan, msigay, inakaw. Ay, pimanaw mutlangan ni Nanason niya, Brando. Hun nga rod. Ay na. Aglablabos nga minan ni Antison niya. Iso akas jay ting sungbat ko kengkwana. Ay na, Brando. Gusto lang na dyan ngayong bagam. Barang agnakam na dyan apakot. Ay, una yan. Na. Engineer ngambukal mati si daenda. Hey, dadahil ka din ti ulom si ka. Ay, san? Makakatawak lang. Gapu iti bukal asidaan dagiti kakaanakak. Ay, mandamot nga gasawa. Kunak man no da kwartada. Ay nasunyaya. Apay, anya ka di ti nakakatkataway di dayta. Saan aga po taadda kwarta kat saanan nga agsida iti bukal. Naimbag pa'y kadakwada ata. Bukal, datayo nga'y, bugoong laeng. Datayo, tinakakatawa ti si Dana. Kapod nyo may. Awan si daan tayo intun madamdama. Katawa amkit din ti bukal. Naimbag da pa'y taadda bukal apagano da itiin na po. Kan may sa sigurado anaumada ngamin itinaimas asidaan. Basol mo, no apay abuggoong akanayon ti si datayaw. Manggad ka ngamin iti husto Ibagam day ta iti bagim. Kan iti sadot nga anak mo. Sana siyak. Ngamin. No siyak. Tudo kayo dak. Tapno adda ti isuportak kada kayo asadot. Akabalay ko. Anya? Ala. Agsango kayo iti anak mo amangan. Tainawagan dak na si isa. Naluto ka nun tibukal ken kiniing asidada. Ijaya ko namangan. Anya? Sorry. Ano sam tibuggoong way? Tasaklaang ti inawagan ni Sisa akat katawaam ti si Dada. Bakit? Saan ka di nga inton umay alawas ti dit anniversary dananang gantatang? Aywan gaya maagpaysoan niya. Naimbag man na nalagip mo lakay. Wan bakit? Kahit ko kumangagparti tayo. Agisagana ta iti pagsasangwan tayo. Ta agayab ta kuma iti mang misa kadakwada. Sigurado ka kan itiray ta? Wan bakit? Di mon panunutan ti magastos. Sana bale, tama minsan lang iti makatawid. Ala Katuan Kat agyaman naklakay, gaputa saan ka naimot. Ay na. Awan ti maala ti kinaimot bakit? No naparabor ka, nabuslon mo ti parabor ama isublikin ka.
Masayata na sabat kayo, Anggal. Sa dino ka diti papanan nyo. Papanak man iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Amangan numabisindan. Basta ka di, Anggal. Kahit kayo kung mga awisan, iti basit a pagsasangwan tayo intun ikaduang aldaw. Kasta ka di kanakan. Ay, wala. Anya ka diti okasyon. Det anniversary day dinanang kantatang, Anggal. Ay, wala nagpaiso ka nakan. Sige, umayak tao. Agyaman na, Anggal. Inang Anggal. Ang mga lumaladawak pa iti trabaho. Mala, inakmutan iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Nanang, nangugyo ka din tagwarwaras adamag. Anya adamag, Lira. Pagsayaatan ka, day. Ay, katwan, ananang. Amuyo ka di. Agparti ka no da si saken brando iti baboy inton umay alawas. Celebraran da ka no ti death anniversary day di tatang nanang da. Kasta aya. Ay, kat mapanta. Wat daytan ko naman. Awan pa'y mati inyaw awis da. Inawis da nga ta ni tatang. Ay na, kasapulan pa'y laeng ay at awis-awis. Saanan, ngamen, kaanakakmut ni Sisa. Sa bagay, husto kayo nanang, iso ama pantayo. Anyamot tanda ito apansay. Kurang timantika kan Ricardo na. Ungarod nanang, uray da ito adobo, kurang ti patatas na. Kun kasla saan unay anaraman. Agin papartida pa'y lang abay. Kurang magkayam ti budget da. Ungarod nanang, kaya't dalaang agpasikat na. Ha? Ano santa na kanin na? Angam inton madamdama. Agyawid ta iti sagana da. Tapno saan tan nga agluto inton sumangpet ta. Winanang, mangalata iti adobo. Kun adda nakitak asaan analuto akar ni ije kusina. Kargaam to day ta ekubag. Ay, wan, Lira. Tapno mairanod tamot iti day to'y papaskanda. Kasta dagiti nangag ko komento dagiti aginay di nagparti kayo, Sisa. Ay, unay mo tan. Di da kumalatan imimay no kastamot lang ti bagbagada. Panagkunak, husto mo ti timpla dagiti babbaros iti pansit alinuto da. Kitwan, mayat-mat, nagraman. Ay na, mas dawak man ngagpaiso iti ugali dagiti agina. Saan mo takas yan ni Tata Tomas? Puskol at talaga ti rupa dagita at tao. Saan dakat nga agyaman, taada sagana. Nairanod da pa'y. Uwan nga rod, ay na, kano nagado ti nyawid ang adobo. Nagala na pa iti karne iti kusina. Ay, amok daytan nga ugali da. Uy-uyawon da ti makan, ngam kanan damot gayam. Ngam awan kumamot ti parikot iti dayta. Ti kinalaing dalaang nga agsao ti jak magustuhan. Isopay Ay na, agpada na pa yung mga gina iti ugali. Chismosa kan managuyaw da. Ay, anyalaki din aya. Awan mo ti among nga aramiden may adakas kadakwada kat. Ngam jak mo, no apay akas jay da kada kami nga agasawa. Panagkuna, kit apal ti makagapo, Sisa. Dakes nga apal. Iso akas jet aramid da. Lakay, anya ka di man nandiyan ang ikaw. Silibraran ka no da Sisa ken brando ti wedding anniversary da. Pudno ka day. Anya ko manupod na. San kamit nga imbitado? Siyak lang tinimbitaran da. Anya, asawa nak Tomas. Iso ano inimbitaran da ka. Kaya't na asawan, imbitado akmet. Na, nagpuskol mo tinda tarupam. Jak kayat ti maibabayin si kason niya. Iso asan kayo amap-mapan intun madanon day tangal daw. Kaya't mo man wano saan, mapanak.
Nawatam! Sige, mapan kayo. Hindi kayo umababay kanya, kumadayo kayo. Kinsaan kayo nga agi sa usawang iti uray anya ladita. Wala, Tomas! Kinsan aday ta iyawid yo amakantin into na rin nyo, ijay. San kayo amang ibabain? Mapnag kayo mata ititid da. Ay nawunan, Tomas! Nagadulakit din day tangay bagbagam. Kas kala perfecto matataaw. Anya laki, dain. Ti talati paglayngam nga bakit. Ti sumungbat. Iso at tinulad na kati anak mo. Padpada kayo nga gina. Ada pala pa wedding celebration na. Saan dan tumula ang amakanak? Anya ko mati connection ti kawan anak ti panagselebrar da iti wedding anniversary ngay met nanason niya. Sigurado nga inutang damanon ti inaramat da iti da ito apaskan. Ay na, da kayo met nanason niya. Imay kayo nakiponsyon. Ngam agkakasakit mo dagiti isawsawang yo. Kaya tiyo asawan, tilaang makan ti gagarayaw. Sana tapno makipagragrag sa kadakwada. Ha? Anyan ti ko na yung andison niya. Brandaw? Ada ka dita? Well, kat nangag ko amin nga imbagbagayo ken ni Manang Tomasa. Unay kayo matinanti. San kayo kading agbayin? Imay kayo pailaang, nuday tamot lang ti bagayo. Ay, kukwa, Brandaw. Ay, Oh, apay di ka makakuti ti nagtakdraman ti. Kas kamutin na freezer. Tapno mo yan di. Saan mi nga inutang ti kwarta aginastos mi iti daytoy apan ang silibrar mi iti wedding anniversary mi. Bukod mi a kwarta tinaramat mi. Kan insilibrar mi ti anniversary mi. Gaputa kayat mi apagyamanan ti apo iti panang tarabay na kada kaming agasawa. Saan atapno agpaapal? Ha? Ala, agawid kayo ng antison niya. Awan mo't lang ti ganas na amakitug-tugaw kayo ditoy. Daday tala agibagbaga iti san anasaya at arabidan nyo. Ala, agawid kayo! Anya ngay ita, si kamot tan tinaibabain ka nagiti bisita na si Sakin Branda. Ay, jak ipagarup amangag na amis mo dagiti imbagbagak. Ay na, kasta unay tibain kaw idi pinagawid nak ni Brandaw. Ay nasunya, uray sa anda amang amis mo itingiwat mo. Amudan ti ugalim, amulan ti ugaliyo iti anak mo. Ay, kasla jak kabailan ti rumwar dito'y balay. Amangan nukat katawaan dakitan dagiti karo batayaw. Ay kasigurado Aga mala, tangay na puskol mo lang ti rupam. Rumwar ka, taing kagkid daw iti pamakawan. Kadagiti tao ang nagbasulam. Just kika ba kayo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.